الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمون قولوا فراتم كم براسوتي دوه غير عشان ما دفعهم سلسلة وتجا ممسكتوا كوريا جندا درس برنامج ميجي دهفتا كورين أرغون رجبون فرصتوا أرغون واني موسى عليه السلام جواهك كم بسم بركة ذكر كفا أد إرجع أرغون مباني موسى عليه السلام دنيا بداعي النبي بتوع جواهك أدي إكرير فان تقول إيرجع الله سبحانه وتعالى أمر فلا فرت كلفه ما فهوجا إكرير فان جمما فلو كور تريا دو كلف بواهك أدي إيج فهم فرعون لشكر جميعهم موسى فوشي هو جنس بلي إيرجع أي موسى عليه السلام كما أدي إكوجا فلو مرالوما أي بني إسرائيل كوجا كما بيتي إكوجا مرالوما فرعون قصد كل هندوغا إناغ أنهنون إدمدو بدغنة إكوجا مرالوما آديس كوك أمفهم كوجا مرالولا كوجا يا كيردين أنهنا كهودمون دارين كوك أمفهم موسى عليه السلام مما فلا موسى عليه السلام أمرا لبنو كما أدي موسى فان بورو فلوه मिस्रुगे तिप्तिंगे तेरें मीहा को एकलेग फार्मगे अप्पुलुं मरुबुमु फिराउन एकलेग फार्म होदं एकलेग फार्म मरालुमं उलुमा गुलिगिन मूसा अलैहिस्सलाम फिराउन शा एनागे लश्कर फिल्लेव मट्टका मिस्रु दूकुरब्बा मदियना बडागन विवाहकया अदि मदियनु एकलेग फार्म दिमा बिकंततका अदि मदियनुगे अहलुवरिंगे तेरें fen nagam ulunu mihunge terega hunna huri de amin kujjaka fen nagadi emfahun ekudinge bappeya baddaluwe ekudinna geterin kommes ekujjaka kayawani korevi hisaban algon membani kurirege wahaka nimmala ehbima allah ge rahmatayku mire algon men fashani kurire nimmari hisabun fashige at komme kas Musa alayhi salam madiyanuge ekkala salih mihage gata badagin Musa alayhi salam kantatta dimabi gotuga baha ka kiyade buma guligin e salih miha enage gato gadannawani haspulu nuashe miharu khalil fana tibani aman kandibi fe firaun ge nugakam salam bibigin misaban adi fe ehmima timanna ge de angin kudinge teren en angin kujjaka khalil fan kawan ballawagan nawashe ehinduga Musa alayhi salam dannawani timannayaki datur warga mirashan ami hakime kawani ge ranuge gotuga dene echbes timannaga atuga nete ehinduga ekkara salih miha dannawani khalil fan ranuge gotuga devvambi echki timannayan khidmat kodambi an aharu adi khalil fan benu fulu kama bani nama diha aharu hamakure bs masalennete fa in atmamta 10 famin indik khalil fan diha aharu anden khidmatuga madukure bikamuga vena masennete ei khalil fanuga amil fulu kamake komme kas Musa alayhi salam jawab gadannawani ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alay degotum kure komme gotaka bes timannayaka masalennete an aharu heda koren jehun kamuga vena adi diha aharu heda koren jehun kamuga vena timannage masalennete satajiduni insha Allah minas salihin
komme kas Musa alayhi salam diha ahar wanden Madian ga ebihunna khidmat kurabu mataka maru kurabi komme kas diha ahar fahum ekare fam mad emburi Misra badaga tuma warab bodan ekare fam hippulabi ehem degen ekare fam ga ambikambadunna adi ekare fam liboda gam fama darinna ekuga ekare fam Madian du kuraba Misra badaga tumataka daturu fettevi migota datur kuraba fa daniko kandima migota ki Sinaye kiunu sarahaddun ekare fam edrega magu olivadagati waran andiri wara finikam gadarega ekare fam magu olivadagati falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi komme kas Musa alayhi salam Madian ga ekare fam ebbasawdagam fawa gota diha ahar wanden khidmatuga madukurabu mafahuga Misra wadagen nabi magumatiga Sinaye kinu sarahadduga ekare fana magu oliwadagati reganuga wagutegga komme kas ekare fam warabboda birufulu gan reganu gadiyegga magu oligen wara finikam gada ehembima ekare fam ga ambikambadunna adi darinna libitana gellu makattaka ekare fam ekama warabboda kambodu haswe wadagen එහෙන් මුන්නවනිකොම් එකරේ ෆාන ෆෙනවඩා ගන්නවනි අරිෆාන් ගන්න ආනස මින් ජානිබි තූරි නාරා තූර් ෆර්බදේ අවි දිමාලුන් එකරේ ගන් ෆාන ෆෙනවඩා ගන්නවනි අරිෆාන් ගන්න එහිඳුග قالම් කුසු එකරේ ෆානුග අහලු වලින් නදන්නවනි කුසු තියබාමිහු මිතනුග මනකොග්ගන් තිබේෂේ قالම් කුසු لعلي أجد فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا قال امكثوا خلين متنوغا مركو كتبيشه تمنى أننا من إتنا غس إني أجد نارا تمنى أن ألفان غني بفنه لعلكم تصطادون تمنى إتنا غس ألفان كولن هفاهين آدويتو بلانا من إيرم تيباميهم هي في الوالد متكا ألفانوغا بينهم هفدان komme kas Musa alayhi salam e alifan kolen hoddewumuga beenumuga tuuru farbadaya dimala datul kurab ekale faamuga asa kola barosawe wadagen hunnamagen hingawafa ekkala tuuru farbadaya dimala nuwata ekkala alifan gana dimala datul kurabafa wadagen wan komme kas e alifan galo kariyan ekale faan wadagen nabiruga fehikulage gahegge kariga evves miha konen amillen anda huri alifan gale komme kas nikama Musa alayhi salam warabbodan haram wadagen nabi ebbes miha kunne gahege kariga amillen hama anda huri alifan gale mi kihna ba kame bay mihen ekare fan haram kam ga hunnawani ko ekare fanan i wadagen nawani ya Musa e Musa e kiyafa gowale we adu ehinduga ekale fam kana farata ballawara bafa wa farata ballawara bafa kaaputo ekale fana gowala bani ballawan ehennamas ekale fana ka kana fara pulumves adi wa fara pulumves ebbes miha ku fenniwade nugennavi anekka devana fara ya Musa e Musa e ehinduga Musa alayhi salam anekka ves ballawani kaapu bae timanna ya migowani Musa alayhi salam amilla fulam midawani kine bae timanna gen nam mimiha ko dasko ge molani mi aadya khilafu ade aadage insanage adavure ma mativeri ma riti adakun Musa alayhi salam gowalani ya Musa e Musa komme kas Musa alayhi salam ei kaaputo belle mataka wara riti adakun aadage insanage adavuren ma riti ma mativeri adakun gowale wetiwe ei kaaputo belle mataka takrar kom eki dimala ballawani ehennawas ekade faanakan ebbesekke fediwade nugennavi anakka timmona faana gowale beni ya Musa inni ana rabbuka e Musa e timan kalen faan haddawa genguba ilahe kalen faanam migowale bani innani ana Allah migowale bani Allah la ilaha illa ana timan Allah menwi haqqwegen alukam be ilaha kunuwe fa'budni kalen faan timan Allah alukam kurashe wa aqimis salata li dhikri adi timan Allah haduma kurumataka kalen faan namadu qa'im kurabashe inna as-sa'ata hamakashwarun qiyamatu ge kantatahi la atiyatun
annanikamake akadu ukhfiha timan Allah wani eduwahuge kan siddu kurabafe litujza kullu nafsin bima tas'a ei eg benumaki komme nafsa bes e nafse kofawa kamtatahuge jaza e nafsaka debumatake fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda eduwahan iman wa hawa nafsa tabagen tibimihunge bastaka kalen fan helli wada nuganna wacce egota kalen fan helli wada gam fikama bani nama kalen fanaki magu oligenda mihunge teren ngadan komme kas Musa alaihi salam warab bodan ufa rabbi Allah subhanahu wa ta'ala e kalen fana sida bas wahi rabbi ehintu den anak Allah subhanahu wa ta'ala Musa fana mi angawani ikhla'na alayk kalen fanuge defamam pulu bal vashe ikhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa hama kashwarum kalen fam tiwani muqaddas tuwa e kiunu sarahaduge kalen fanuge famam pulu dukal vashe يفو الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام سؤال قرباني وما تلك بيمينك يا موسى اي موسى كالك فانوغا كانا ايقلوغا تيا اوتي كونچنيه جوابوغا موسى عليه السلام دنوري قال هي عصاي اي تيما كالك فانوغا عصا كوله atawakkalu alayha timakale fam hingawu maga e barosa wegen hingawabe wa ahushu biha ala ghanami adi timakale fam ge bakare taka kandiru mattaka gasgahun gas faikedu mattaka mi asa koluge benum timanna hifame waliya fiha ma'arib ukhra adi minum wes ehem benum ta timannaya mi asa koluga hure ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala amur korabani alqiha ya Musa ti asa kolo illa wala bash falamma alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a dan Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulan ekkada asa kolo illa wala bihiduga e asa kolo badal wegen diyi harufayaka badal wegen jinni telehen ekkada harufa telen feshi ehinduga Musa alaihi salam warab birfulu ganti walla mudbiran walam yu'aqqib Musa alayhi salam ekkala asa harufayka badaluwe eti jinniyen telen feshima birufulun awaha fahatan duvva gannawani walam yu'aqqib fahata bellewu mennati ekale fam duvva gannawani ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala angawari ya Musa aqbil wala takhaf e Musa wadagan nawashe migi kare wadagan nawashe wala takhaf kale fam birful nugan nawashe qala ya khudha kale fam eti nanga washe Musa alayhi salam jehiru wadagan harufa eti man kale fam nanga wani kihinetto ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala angawani la takhaf birful nugan nawashe khudha wala takhaf nanga washe birful nuganna washe sanu'iduha sirataha al-ula eti kurin hurigota timang Allah badal qurbanu komme kas Musa alayhi salam ekkala harufa nengew ma kiga kurin eti oygota Musa alayhi salam ge apulugo ay asa egota badal loge ngajje Musa alayhi salam e asa ko bimmacce ellaware bu ma kiga eti harufa ka badal wegende Musa alayhi salam e harufa nengew ma kiga e harufa badal wegendani haba ihu huri gota asa yaka ei furtama mu'jizat dewana mu'jizat ke gotoga Allah subhanahu wa ta'ala angawani udmum yadaka ila jalahik khalid fanuga kihir faddashan aqul labash اخرج ادخل يدك في جيبك قال فهم جيب جيب بني ما اقول من بايل هون هي بدان جيب كما اهن بس ميتانو کا جيب ما كوري فاوني ميتانا ادخل يدك في جيبك قال فهم اقول ميتانا بد ولا باش تخرج بيضاء من غير سوء de kade faanu ga aipulu nereba iluga feni wada gannawane e aipulu vidatan ehennamas ebbes bayyen horegen nun kudu kulaga aipulu vidatan feni wada gannawan min ghayri su
ebbes bayyan huragenennun ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam addevi mu'jizata ki gotun Allah subhanahu wa ta'ala mikan kan Musa alayhi salam hawal mu'jizata Musa alayhi salam addevi yafahu mid mu'jizat ga waha ka Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam adennu mafahuga nota min de mu'jizat Musa alayhi salam addevu mafahuga Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam angawani اذهب إلى فرعون إنه طغى كليل فان وداغن نواسه فرعون غاتا انا الدين غوال بمتكا كليل فان وداغن نواسه إنه طغى انا بني انيا بريفه انا رجيتن انيا بريفه وامي كي انا يكي اهم بما انا غاتا كليل فان وداغن نواسه فمكس موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى اكرفانا حوال قرب مسؤولية ادا قرب متكا امبري مصر بداغتما داتر فتون اهندمس كل يكن اكرفان غهدانا انني تمن كرفان اميهم غاتا غوس اميهم نا بدلو کو دين غوالبم فتوا بنينما تمناගේ මීගේ දිහ අහරු කුරීගේ කුෂුවරි කෝඩ මොන්නානේ ei kobato ei emihunge mihaku Musa alayhi salam ga apul bani marwafa ehem begin Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ga dannawani timan kale faanu ga kushabe qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun hadda wa gingluba ilahe timanna wani emihunge tere mihaku marala fe ehem biba fa akhafu an yaqtulun ege badaruga emihun timan kale faan marala faanative timan kale faan warabbodan ekaba birufulugane kamboruwe ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfulu tanfiz quran wang bejihi wadagannawa ehem begin Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu gadannawani mikamuga ehi terikama Allah subhanahu wa ta'ala angawani Musa alayhi salam kale faan tikama kambodu wada nugannawash yafahu Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu gadannawani timan kale faanataka timan kale faanunga Harun ehi teriyakamuga lawwash أرسله معي يريد أن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا تمنى هارون أنا يكي تمنى يفرن ما دو فسيه بيكلك أفصح مني لسانا تمنى كدفان فرن دو فسيه بيكلك فسيه واهك دكوه ميهنك اكدفان دكوا واهك فهم واغتا وشنه غتا دكوا انجي وداغنوا بيكلك أرسله معي يريد أن يصدقني تمن كارك فانا إكوغا إهيته يجي غتوغا تمن كارك فان حوالو فاوا مسؤوليتوغا مسؤولية أدا كرموغا إهيته يجي غتوغا تمن كارك فانوغا وزير يجي غتوغا هارون عليه السلام حمد السواد باشه يصدقني ميستكم تمن كارك فانوغا بس تدو قراني إيرونه أرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون timan kare ko faan birufulu gane emihun timan kare ko faan ga bahaka dogu ko faanati qal man Allah jawab gadannawani sanashuddu abudaka bi akhik timan Allah kale faan ga ehitri kamuga Harun alayhi salam nota kale faan ga Harun alayhi salam hamad sawad bafil comme kas Musa alayhi salam misra badagat ma akiga emme furta makabaka besedbi awaha Harun alayhi salam badal kurama badagan numa Harun alayhi salam ga gata badagan ekare faanu ga gata gadannawani man Allah timam min demihun barabbul mas'uliyatan hawal qurbafi e mas'uliyat ada kurmataka nukutuba awaha tayyaru badagan nawashi ehinduga Harun alayhi salam suwal qurbani e akhae Allah subhanahu wa ta'ala kalil fana hawal qurbi kum mas'uliyat toye danwani man Allah timan kalil fana amur qurbi fir'aun ga gata gos fir'aun dina gowale bo mashe komme kas Musa alayhi salam Harun alayhi salam debe kalum badagan nawani fir'aun ga gandwara badagin e gandwaru ga etere badwadagan nawma masaki qurbu ma akiga doruwanu nati bihum bunafi e kombe hati dannawani mi Musa ya Harune bunima ekka dorwan munani kom kabaku he mita etere bandan tewolani
bunayma Musa alayhi salam jawab gadannawani timam memidani Firauna baddal ko mashe dorwan gannawani tiyehen appointment en nahada baddale nukuravel appointment en haddaganna baddal kuravel ehinduga Musa alayhi salam dannawani Firaunu ga gata badagan dannawashe Musa ibn Imran ibahutte tibaya baddal kurang as ehinduga dorwanu kalege etere badefa Firaunu ga gatu ga dannawani Musa e kiyunu miha ko ibahutte kalege fana baddal kurang as ehinduga Firaun bunani kom Musa in hiye ehinduga emi dorwan jawab gumi bunani Musa ibn Imran ga dari Musa ehinduga Firaun bunani timanna mige etan ahare kurin hodamun amihe ke eneki enawani timanna ya firage eta zaman tak bande ulefe ko bahiye ena dorwan bunani mita beruga dorukarige batibbe Firaun bunani ehem vijja ebihum abahan etere baddash komme kas izna libuma ekiga Musa alayhi salam Harun alayhi salam debe kalum etere bedewaraganawani Musa alayhi salam ga atpuluga ekkala asaqalu oy komme kas Firauna Musa alayhi salam fadiwaragannawi hinduga Firaun suwal korbani honkamak toyeti ay ehinduga Musa alayhi salam dannawani Firaun ga gatuga waram marumatirika makuga hal laka ila an tazakka tiba islahu dastu koram hiye tiba ya kuraifawa kantatta gos kantatta huttara emburi tedumaga gujuawan gastu koram ila an tazakka fafatakum tahirumuge ebbes kahala niyataki boinge wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha timanna mihini tiba ya hitari washe tiba haddwa genguba ilahu gamaga tiba gengosden tiba yang ehi teribu mattaka ehi teribu mashe tibanna mihiri ehmi ma ekahala ebbes niyaten ibaymi ehinduga Firaun warad duligadawe famibunani tikaman hayye aharmenge tere fidagin ulafati ay alam nurabbika fina walida den Firaun khalagwam fechi e Musa kuda kujjege gotuga obba korteren howagen genas kuda kujjege gotuga tiba tarbiyat kuri timam men nungiye alam nurabbika fina walida falabista fina min umrika sinin timam menge gaduwaruga terega etan aharutaka banden tiba ulimen nungiye walabista fi umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال يا موسى موسى عليه السلام قاتوا فرعون دنني ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين تبا أهر من غلور كتريغا إتا زمان تك بدن أولمين نهيه أولفا ميها كمرانا ففلاغن غس أولفا تي أي دينك أغن هي تمام من غاتا موسى عليه السلام دنوني قال فعلتها إذن وأنا من الضالين timanna ya negumak de terega kushek de gotuga kurabuna kameke ekamaki wa ana min fafarartu minkum lamma khiftukum tiyabamihum deke birum nota tiyabamihum timan kale faan marana faan kama hiwima timanna mirasun nukumegen diyeye لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين تمنى هدوا غنغوبا اله تمنى يمني رسول كان دبافه رسول كتم تمنى مبني تباغ غاتا فنوبافه كما كس فرعون حتى رولي غدوا مغنني فرعون رولي اس ربك موسى عليه السلام غاتا غدنوني وما رب العالمين اهمجيا عالم تم هدوا غنغوبا فراتك كباهيه قال موسى عليه السلام جواب قدنوني ايرو فرعون کے وزیرنا فرعون کے بیکر گمیوں بشانا گنتبی موسى عليه السلام جواب قدنوني رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين تيبانو نكي يقين قرابك مغواني نما اودا بما ادي ادمدو غواها اچن وفد بفراتك الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إهندوغا فرعون رؤياس كم يبنني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون تيباميهم غاتا رسول لك غوتوغا فنوي فاميبا ميهكي بي مويك لمجنون مويك
قال موسى عليه السلام دنوني رب المشرق والمغرب وما بينهما hulanga irumacha defaratu ufedde farata ki bes Allah subhanahu wa ta'ala adi emeduga waha takecce bes ufedde farata ki Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum taqilun tiyaban honna buddhi kura kama baniname Firaun e tibunani timannaye ki moye kenum hiye Firaun ki ti buddhi kura mi kamga waninama adi tibaga washage miti mi hunna ki buddhi kura be kamga waninama nikam visna bala balashe visna fikur ko balashe kaaputo hulanga irumacha mi huri hache uda bima edemeduga waha echem ufeddevi kaaputo nikam bala balashe ehinduga Firaun ituran hattaha ruligadevege mibunani la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin timanna nummiha kan alukon kura kama baninama jalashela Musa alayhi salam mina ge gato ga rit kom hujjat dakka umidani Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawan takam ge hekita dakka umidani ehennamas Firaun ge atako ebbes hujjatan ena kiburu kam ena ga atako inecheki ena ga bas huswima den aniya veri wakatumang anakka bes ena iskuri mi bas huswima emihun katta kora komme kas Firaun ibunani timanna num farat ni faratakan alukan kura kama baninama tiba lani jalashe ehinduga Musa alayhi salam dannawani timanna jalallumuga kurin tim awalau ji'tuka bi shay'in mubin timanna tiyabami hunga gata egi bayan begam wafada bodu mu'jizat genes dakka kama baninama erumus timanna lani jalan hiye timanna yang hawalu fawa mas'uliyat ada kurma hurasalani hiye timanna yang e fursat deshe قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين دن فرعون مبرني تبايكي تدو هذا ميه كبغا ونينما موسى عليه السلام مخاطب كمبرني إن كنت من الصادقين تبايكي بسمنوا تدو هذا ميه كبغا ونينما فأت به تيبنا هيك ديكان جنس دك بلاش komme kas Musa alayhi salam ekare famuga asakolo ella wala goma ekiga ekkala asakolo harufayaka badali bege hingajje Firaun birum dubbagampi ena ke kariga lashkaru gati mi hunta emi mes eki kolkolata dubba eki koltaka hingajje dubbagampi birum ehinduga Musa alayhi salam ekkala harufa anaka nengewuma kiga hama ihu hurigota eti badali bege hingajje asayaka anekkolum ekale faanuga appolu kiiri fadda lawafa nerubuma ekiga appolu buduwe bidam fashafi anekka hama kuriga hurigota badal wejje komme kas mi hekita Musa alayhi salam Firaun dekkewuma ekiga Firaun nibunani inna hadha la sahirun alim mubin mi engi bayan begam wa sihr wariyake قال يا موسى أجئتنا إيه موسى فرعون يقولني إيه موسى أجئتنا تممن غاتتي أي لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى kale faanu ga sihru dakkagin timammen ge rasul nerelan hiyeti ay ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa timammen ge bintakum timammen tiya sihru hadagin nerelan begin hiyeti ay ehinduga Musa alayhi salam dannawani ebbes halega timanna sihurna hadame ehennamas timanna ki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun fanu bi tadwiri rasul be kalakime Allah subhanahu wa ta'ala timanna ya debba fa mu'jizat tiyabani hon nammi dakkaniye tiyabani hon iman bu mattaka komme kas Firaun eggota ka bes Musa alayhi salam ga waha ka qabul qura ka ber menuwi Firaun ena ga boda ka muga demi hon nam benuwi emme fa hon era me bunani ehembe giya timammen kalen faalan islam wala eggo ngobote ei timammen ga sihor wen gennana me kalen faan haddawa sihor haddawa she erum timammen molwejje kama banina ma nota kalen faan molwejje kama banina ma timammen kalen faana tabawana me timammen molwejje kama banina ma kalen faan timammen na tabawambani komme kas Musa alayhi salam dannawani masalete kalen ga sihor wen genes balashe komme kas Musa alayhi salam dannawani ehem bejje kama banina ma maw'idukum timammen on badalwana bagutaki yawmuz zina
ಈದು ದುವಹೆಗ್ಗ ನುವತ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಝೀನತ್ ತೆರಿವೆಗೆ ನುಕುನ್ನ ದುವಹೆಗ್ಗ ವ ಅನ್ ಯುಹ್ಶರ ನಾಸು ದುಹಾ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಕ್ಕುರಬಾನಿ ವೆಸ್ ದುಹಾಗೆ ವಗುತುಗ ಐ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಮಿಹುಂ ಜಮಾವ ವಗುತುಗ ಎ ವಗುತುಗ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ದೆಬಾಮಿಹುಂ ಬದ್ದರುವೆ ಕಾಹುತೋ ಮೊಳುವನಿ ಬಲಾನಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಫಿರೌನ್ ಅಂಗನಿ ಮುಳಿ ಮುಳಿ ಮಿಸುರು ಗತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳೆತಿ ಸಿಹೋರ್ವೆರಿಂಗೆ ನಾಶ ಎ ಸಿಹೋರ್ವೆರಿಂಗೆನೆಸಿ ಈದು ದುವಹೆಗ್ಗ ದುಹಾಗ ವಗುತುಗ ಎಕ್ಕಲ ಸಿಹೋರ್ವೆರಿನ್ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎಕ್ಕೊಫಿ ಸಿಹೋರ್ವೆರಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎತ್ತರಕ ಜಮಾವೆಫ ಫಿರೌನ್ ಗಾತುಗ ಎಕ್ಕಲ ಸಿಹೋರ್ವೆರಿನ್ ಬುರನಿ ಅ ಇನ್ನ ಲನಾ ಲ ಅಜ್ರನ್ ಇನ್ ಕುನ್ನಾ ನಹ್ನುಲ್ ಗಾಲಿಬೀನ್ ಎ ಫಿರೌನೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಮೊಳುವೆಜ್ಜಿ ಕಮ ಬಣೀನಮ ತಿಮನ್ನಾಮೆನ್ನಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ಕಹಾಲ ಉಜೂರೆನ್ ಒನ್ನಾನೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ನಅಮ್ ಫಿರೌನ್ ಬುನನಿ ಆಯಿಕೆ ಇನ್ನಕುಂ ಲಮಿನಲ್ ಮುಕರ್ರಬೀನ್ ಏರುನ್ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಸ್ ಮೀಹುಂ ಕಬುಗ ಕಲೇಮೆನ್ ವೆಗೆಂದಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಸಿಹೊರ್ವರಿಗೆ ಗಾತುಗ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದನ್ನವನಿ ವೈಲಕುಂ ತಿಯಬಾಮಿ ಹೊನ್ನಂ ಹಲಾಕುಟ್ಟೆ ಲಾ ತಫ್ತರು ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಕದಿಬನ್ ಫಯುಸ್ಹಿತಕುಂ ಬಿಅಜಾಬ್ ವಕದ್ ಖಾಬ ಮನ್ ಇಫ್ತರಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹೊನ್ ನಮ ದೊಗೆನ್ನ ಹದಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮುಗ ದೊಗು ನಹದಚ್ಚೆ ದೊಗು ಹದಾಫಕಮ ಬಣಿ ನಮ ಫಯುಸ್ಹಿತಕುಂ ಬಿಅಜಾಬ್ ಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೋಫಾಯಿನ್ ಅಜಾಬ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹೊನ್ ಬಚ್ಚ ಫನುವಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹೊನ್ ಹಲಾಕ್ ಕೊರಬ එහෙම වීම තියබෑමි හුන් එබ්බස් හාරක දොගෙන් නහදච්චේ තෙතු බොහොම වාහක දක්කාශ කොම්මකස් මූසා අලයිහිස්සලාම්ගේ වාහකතන් අඩුයි උණු හිඳුග සිහරු වරින් බුණෆි මී ආගාග වාහක දක්කා බිහෙන් උණ فتنازعوا امرهم بينهم එහෙම දෙකින් එක්කර සිහරු වරින්ගේ මෙදුග මස්සර උපදිජ්ජේ එබ්බයක බුණනි තිමන්නම බිකමුග වාදේ නුකුරානම අනබෑම බුණනි නූනක වාග බලාලන් තිමන්නම වාද කුරානියේ අනබෑක බුණනි එකරෙක් ෆාන් එදක්කවණි කි ආගාග වාහකේ නූනේ එකරෙක් ෆාන් එබුනා ගොත තිමම්මෙන්ගේ මච්ච කෝෆායන් ආදාබින් ආස් තිමම්මෙන් හලාකු දිකම බණීනම දින් කිහෙනෙන් හදාන කොබ්බකස් ෆතනාසඋ අම්රහුම් බයිනහුම් වඅසරු නජවා ඒ සිහුරු වෙරින්ගේ මෙදුග බොඩෙති මස්සරතකෙන් උපදිජ්ජේ එහෙන්නම එමිහුන්ගේ මෙදුග දෙකවණු වාහකතන් එමිහුන් මති සිරු කොෆ එමිහුන්ගේ තරෙන් බයක මිහුන් එබුනි තිමන්නම ති කමුග බෑවරිය නොවානම අනබේක බුනි නූනකේ තිමම්මෙන් ති kamuga baaweru begin ti kamuga natija ti ko baato balam beenume komme kas qala lahum musa alqu ma antum mulqun tibamihum beenuma sihurati kam hada tibamihum tigin gule asain illa la balash komme kas emihunge asa illaluma akiga emihum bunani fa bi'izzati qalu bi'izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun emihum huwa kurmataka beenukura lafzaki izzat fir'aunu ga izzata emihun naki muslimun nukama bative emihun rabbul alamin wa Allah subhanahu wa ta'ala gandi huwa kurum badaluga emihun huwa kuradi fir'aunu ga izzat gandi emihun bunani fir'aunu ga izzat gandi emihun bunani inna la nahnu al-ghalibun timammanne morowi komme kas emihum warugata sihore hadafi waja'u bi sihrin azim boru begem wa sihore emihum hadafi emihunge asa ellaruma kiga eta bawaru harufatake ufadigen gos eta bawaru harufatake ufadigen diye ehinduga Musa alayhisalam warabboda birufulu gambi misamun timankade faamuge kanta nimuni kamuge kade faana hifulubi ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhisalam ango wa awhayna ila Musa timang Allah Musa alayhisalam wahi bebime an alqi asak kale faamuge asaqolo illa wala basha fa idha hiya talqafu ma yafikun Musa faamuge asaqolo illa wala buma kiga harufa ka badalwege gos e harufa gos ekkala sihuru werin hedi sihur werin gena harufata qalari Musa alayhi salam ga harufa badalwege Musa alayhi salam ga asaqolo badalwege dia harufa mi hada gotaki ekkara sihur werin gena harufata gos qalani ehinduga sihur werin numrani abanna bi rabbi Musa wa Harun timammen mitibi Musa ya Harun ge rabbam imam genne timammen na yaqine ei dogu werin nunkan ei tedu werin kan ehendu sihur werin imam be emihum sajide tirwi ehinduga fir'aun nubrani amantum lahu qabla an adana lakum e sihur werin timanna ge idna nudibi kalemantiya imam bi innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ay tiyabamihun as-sihr daskodin enne bodu mi haye
එහෙම වීම තිමන්නාගේ ඉද්න නැති තියබෑමි හොන්නකන් ඊමාන නොවේන එහිඳුක සිහුරු බුණනි රබ්බුල් ආලමීන්ගේ haqqu bas timammanna hamen ama den qalege iznati manna men hoden jehiye nujehene ehinduga fir'aun ebihuna birudak matta kam budani la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in tiyabamihum emmen saliban arwaname adi tiyabamihum ga alfa huraha buri qur'aname kana ay buri kofa wa to fa buri kollaname mifada adabta derame komme kas emihum burani timanna men birennu gane wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna iqdi ma anta qad tiba qur'an kama qurashe tiba hadane goten hadashe inna amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna timammen haddawa genguluba ilahuga ayatta timanna menna hamen ahiduga timammen mitibi e ayatan iman begenne den timanna men midinum fassalu mattaka midinum beru kollu mattaka timammenna birudakka gen kankan quran ulene kalnate inna amanna timammen mitibi iman begenne bi ayati rabbina timammen haddawa genguluba ilahuga ayatan iman begenne lamma ja'atna e ayatan ahrumanna hamen ahiduga timammen mitibi ayatan iman begenne ehbima timanna men den fahatakan nujhename iqdi ma anta qad tiba beenun kame qurashe beenun gotakam hukum qurashe inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya tibaya hukum kurbeni miduniyege ehennamas akhiratu ga tibaya ka kurbeni kame nonnane akhiratu ga kamyab dibeni allah subhanahu wa ta'ala iman bi mi hunnashe komme kas fir'aun elaga aniyawri kabaya kiga ekkala sihurweringe teren huriha emmen dhabahakum huskoli komme kas mi fir'aun devana fahara bes mina mi balivegen diye ewarum bes ena imam waka ben manuvi ena yang hagigen inguru hinduga bes ena imam waka ben manuvi ena ge aniyawri kabuga ituran deni honnam benumbi komme kas ekkara sihurwerin eduwahuge hendunuge wagutuga allah subhanahu wa ta'ala yang urede mushrikunge gotuga sihurweringe gotuga ti mihum hawiru mitibi allah subhanahu wa ta'ala yang imam begen allah subhanahu wa ta'ala ge basfulu tedukoggen allah subhanahu wa ta'ala taka jana malun qurban wan tayyar wegen allah ge maguge emihum shahid wegen di allah subhanahu wa ta'ala emihum naswaruge ge daimi ni'mat debash komme kas emihum shahid wegen di emihum maralebuni den musa alayhi salam ge qawm ge mihum na deterega fir'aun kanta kuri kongata katto komfada aniyawari gota katto den musa alayhi salam emihum ge qawm ge ekare faanu ge qawm ge mihum na dina gowale bumum emihum ekaba dekolo hedi hinduga allah subhanahu wa ta'ala eki kahala mu'jizat musa alayhi salam den devi komme kas nuwa mu'jizate walaqad atayna musa 9 ayatin bayyinat hama kashwarum timang allah musa alayhi salam nuwa mu'jizat devi me ekare ge faanu ge qawm ge mihum imam beto komme kas de mu'jizat ge wahaka argon manna mi dere mati mi dekuni mota bire mi dekuni ehannamas baaki huriba insha allah taala komme wes ehem fursatega puriya gandumuga ummiduga argon menge mirege dars kurkollana allah subhanahu wa taala argon menge mennaki hiyo basaha hiyo bas qabul qurabe kam gala bashi amin subhanakallah